Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Dramatips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras tayo amin gagayem. Agyaman kami kada kayo amin listeners ken supporters apakaibilangan dagiti likers, commenters, subscribers ken sharers. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ala paulawan. Managpili abaak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Kano nga makiasawa kayo antay? Apay dagita nga iso ti damdamagem, Carlo. Kaya't kumit makita tiyagbalin nga uncle ko antay. Nagadun sa mo tiyagduyos ka na kayo. Awalat mapili yaw nga uri dwalaan. Dua? Nagrawot akmutin nga ino dua ti pilyak apakiasawaan. Ti kayat ko asawain, uri dua karagiti riw-riw nga agayat ka na kayo antay. Unay day ta riw-riwan. Uray ado tagkurso na da kanyak, tanarigat nagdarasudusak. Pilyak mo't day tay jak to pagparikutan iti udi na. Tawan ti umuna babawi. Kabagays, iti day tatawan mo, di ka pala nakapili. 49 maun. Day takot tiyap apurakon, kanidandanaga kon. Unaan na ka manin, adag iti teenager dita. 16 dalaan ngam ada pa yun anak da. Keso da ata gumarampingat da. Di ka makita nga inumpay lang aldaw apanagyan na dakat sina adagos kadagiti daduma. Ulay daytan kaka. Kasta dagiti darasudus ken ayat. Diyak kayat ti kasta manong unay daytan. Manong Carlo, ireto taman dagiti dua. Sino ato ha? Daan ti dolor kan Uncle Darius. Ayun niya. Pada da abaak. Saan pa'y makuna alakay kan bakit da? Kaisunat. Adan to pa'y 70 years old nagkakasar dita. Wawawan. Isa mabalin pa'y da Uncle Darius kan anti-dolor. Agpada da pa'y anapintas kan nataraki. Iso amapantaman kiti pa siya rin ni Uncle Darius. Lumagas kami man, Uncle Darius. Ay, wala. Nagapon niya ako, nagkapsat. Dita daya, Uncle. Ada na panminala dita. Kat napanunot mimitan kinimanong ti dumagas ditoy. Ay, wala. Malabsan niyo matlang, ti balay ikaw. Agmerienda kayo pa ya. Nakasingsingpot kaya talaga, Uncle. Dimagas kami lang pag meriendaan da kamin. Wala ta, pag-istoryahan tayo, kabayatan ti panagsasango tayo. Ay, nagsayat lang na Uncle. Mabit lang ha. Irwar ko ti Diyos kan tinapay. Ay, ulay daytan Uncle. Nagimas ti tinapay yo, Uncle. Kanti stateside apalaman, kan Diyos. Iso nga ro na kayat kumot nga iparaman dagita kadagiti umayag pasyar diti balay. Wan kaya Uncle. Apay, di yung mapanunot ti mga sawa, tapno adamot kadkadwayaw. Kan tapno adamot mangistimar ka na kayo Kan kang runaan na, adda mga ayat unay kada kayo, Uncle. Unay dagitan nga ibagbagayo. Adaya, amuyo ang mapalin dita. Adda, Uncle! Napintas, kan nanakam. Saan kayo nga ginadayo iti edad? Sino nga dahita nga ibagbagayo? Ni Auntie Dolor. Ay, nagloko kayo.
Ket numan hater day jaya bakit? Ala, da kayo mat, Uncle. Saan pa'y matabakit na antidolor? Tawon na laang ti bakit. Ngam tilangana, ubing, kan, nagpintas pa'y. Ay unay daytan kaka. Di na kayat niyan tiyo adolor. Apay, pinadas yun a pinagdatunan, Uncle. Saan pa'y ata mabutengak? Ang mga nupaayon na. Imposible apaayon na kayo, Uncle. Un nga rin, Uncle, nakatartaraki kayo. Sa nakasingsingpet kayo. At daaminan ka na kayo ti galad asap-sapulan ti may sa babae. Kasta ayaw. Un, Uncle, umayuman kit di pasyaran. Ay unay daytan kaka. Ante, lumaslas bang kayo may? Tilay bagbagam. Agpaiso, ante. Kapoy nagtibabaro ka na baak. Tadi na makita na ita kinalasbang. Apay ayang amin no makita da. O di kasaran. Ayunay daytan kaka. Anyan a kinadarasudos. No di daman la nagamam mo ken naginarem ken nagayan ayat. Saan nga uso na kita, ante? Aginusto kay lakid di. Kasaran. Ay, sana dagita ti pagapuraak. Anya nga rin ti pagapuraan niya, ante. Amangan mat, no? Agapura kayo, ngagbaak. Ay nagluko kan Carlo. Ilandanagan kayo lang, ante. Unay daytan kaka. Amuyo ti pagsayaatan ti adda asawa na. Nangaroon ano nanakam, nasingpet, nagagat ngag trabaho, kan managayat. Ay, awan to ti pagrigatan niyaw. Kan naragsak kayon to akanayon. Addan to mangisakit, kan mangipatag ka na kayo. Ha? Apay, diyo kayat, nga da mangipatag, kan mangtulong to ka na kayo. Apay katasaanan ngay. Isu nga road, ang makiasawa kayon. Asino ti mapagtalkan dita? Awan, agpapadada. Alante, di kay mat agiraman ah. Adulat tamot tinanakam kung nasingpet dita. Ngam diyo lang amin iwaras na giti mata. Tirik nayo. Anya? Adda ayaan mo makasta a lalaki? Adda ante, ni Uncle Darius. Anya? Ay awan da jay. Woman hater da jay. Hatap nyo lang dayta ante. Nungay, ibagak, akursonada na kayo. Anya? Unay daytan kaka. Sasaetan mi dagiti dua tatang. Da Uncle Darius ken Auntie Dolor. Bareng isudan ton. Anya, ay bagno ag kinayat da. Isu nga rod asasaetan mi kin ni Manong Carlo. Ay unay daytan kaka. Imposible adidan to agin nayat. Ay bareng taamuyaw. Nagiti baak akas kadakwada ket nalabsandan ti makuna arik na ti agayat. Awana dayta kadakwada. Iriing mi Ay unay daytan kaka. Angkal, imay kami takayat da kayo akain nistorya. Naragsak kayo ngamin. Isum kay lang nga isum. Uningardang kal. Dagita nga isum ti kayat ti may sa babae. Adda nga na tumaraki kayo no umisum-isum kayo, Uncle. Isu nga, ipakat yu dagita nga isum kini Auntie Dolor, Uncle. Uray kita nyo. Ma-develop tirik na kada kayo. Ay. Unay daytan kaka. Pudno ti kunami kin ni Manong, Uncle. Tasyakat kay kayat ko ti baruan na isum. Ngam tay mirdoot. Ay wala. Nasaysayat mo't lang tayo na isem abaro. Uncle, awisan da kayo mamot nga may agpasyari di balay. Anya ti andaya. Anniversary da na ng kantatang. Ay kitwan umayak. Awan ba't lati araramidak. Ay unay daytan. Manong, apag iso, adda ni Auntie di tabalkaw. Wan nga ron. Ante, adda ka duamay. Nay, ni Mutgayam Darius. Wen, Dolor. Anibersaryo ka no datatang kananang da. Ket gaputa inawis da. Imayak mo na. Nala,
Sumr kayo dita balay Agyaman ah. Ay, naimbag man ta, nakapasyal kayo, Darius. Happy anniversary, Manong. Thank you. Ala, tugaw ka pa Nagloko na ito yan nga ubay. Amo na nga awan handa. Agluto iti oray anya dita na pagsasangwan. Agtaktak ka pailan. Agluto-luto ka pailan. Kat adamat kwartak ditoy. Mapalagumatangan ani Carlo iti pagsasangwan tayo. Daytay paborito ni Auntie Dolor tapno maimas nakmangan. Anya aya ti paborito na. Dinakdakan kan bulalaw. Ay, naimas na kita. Sige, gumatang kan iti kalkalaingan na Carlo. Kantay special pansit, mayatan. Sa dumagas kantun dita iti ice cream. Nagadaw Unay daytan kaka. Ante, tay paboritom timpagatang ni Uncle Darius. Apay dayta taagaawis kayo iti tao nga may aggasto. Pakaragsakan na kano ti agitad ngam ti dumawat. Anya? Nasingpet ataw ni Uncle Darius, ante. Sana man nagiboy-boy tiyan niya man na may sagot na iti pada na tao. Iso nga awan pagdanagan niyo. Kababaen, intun kwan, adagayam kasukatnan. Kinunakbatan, saan ama nagiboy-boy? Adan tukid-dikid kidawan na ditan. Anya ko matikid dawon na nga. Di tay laam mo Malaksid no kidawon na ti ayat mau antay. Unay daytan kaka. Si katilagastos Darius nga mababain ka magtamangan. Oray ni ante, paborito na pay dagito ni. Adapay ice cream ng pagatang ng Uncle Darius nagimas. Di kayla mabain, tila yung pagpagatang niyo. Makitak met, pakaragsakan lagi ti ubing ti kastiya paragsasango. Alakit, pinagustwak ta idan ta agagayim tayo met. Awandakas na nakaradkadak met. Iso nga imayak. Ken adamat basit wartak. Iso nga nagpagatangak. Ay kit mangan tayo nga rod Mangan tayo iti adonte. Awan bayad dagitoy. Libre la unay. Unay daytan kaka. Anya na ito yan. Siyak ti akin paskain na kami kanila nang yaw. Ngam kaslamat to ni Darius ti agpaskain. Kayso tinagatang ka nagiti pagsasangwan. Unay daytan. Leyaket sana kung nga agpaot. Agawid akon ubing. Manong inso. Pakibagamat ka ni Dolor ta agpatuloy akon. Ay Dolor, umay kamampay beet tanay. Agawid ka na ni Darius. Ay suaya. Ay nagyamang kami Darius. Nakasaysaya at ka. Oray na kayo met. Nakaimimbag kayo agagayem. O sige, agpatuloy akon. Awat mo't napasama. Di damot nagwaya sa nagsarita. Nagsasango tayo mo't amin. Kalpasan na. Nagawiden. Mababain ni Uncle Darius. Iso nagawid adagos. Di yung kami kinasarsarita tapno saan tayo kumanagawid antay. Nagsasarita tayo mo't amin. Di kaya't ko asawain dahi tayo kumakwa. Dahi tayo nagsarita kayo kumamot dududwa. Dahi tayo dua kayo lang. Anya? Apay, adabasol ko, wano basol na, tapno pagsaritaan may adwa. Di kaya't asawan ni Carlo. Dahi tayo dua kayo ang sarita ka ni Darius. Tapno may bagana magtilinaon ti puso na. Ay, daytan ti Jack Ammo. No, kas pangarigan nante, agdaton ni Uncle Darius. Kayat yung kaday? Ay, sana dayta ti pampanunutot. Agpakipot kay pela ngamin. Kasar ko mangkad.
Unay daytan kaka. Umay kami man, Uncle Darius. Ay, dumanon kayo Sige, umay kayo dito. Agyaman kami, Uncle. Gyaman kami, Uncle. Ala, agtugaw kayo. Madama ti panagkapig. Agtimpla kayo. Adamot termos dito yay. Ken mangan kayo dita tinapay. Kuha ko mga, Uncle. Idi may kayo ka ti umot imbaga tirik na yaw ka ni antidolor. Mabay, nakbay. Sabay amon. Ha? Tinapatag, kat agagayim tayo. Managpilin tumot nga minanti. Sa narigat, no ti makasangom, kat tay managpili a tao. Amangan no, mabay na anak pay. Narigatag. Saan na kayo apabainan, Uncle? Ta nagsaya at kayo at tao. Agsurat kayo, Uncle. Ta itudmi ka ni ante. Ayo, unay daytan kaka. Naggapuan day ta surat. Naggapo ka ni Uncle Darius. Basahan yun. Tamang no, emergency day ta. Mo. Ay, unay daytan. Ala, basaak man nga rod. Basaak iti samuyo Ay na! Kilig! Agulimag ka, Jane. Basaak kon. Naimbag nga oras mo, dolor. Sapay kumata nakaradkad ka akanayon. Tapno at atidug pa'y tadabiyag mo. Di mo baybayan tasalunat mo. To'y gayimyo, Darius. Kastalaeng! Awanti I love you na! Anya? Talaga kastan sa laga. Saan ba't kami na darasodos ni Uncle Darius? Isungaro da maibagay launay ka na kayo antay. Isungaro da no pagdatunan na kayong tao. Aklonan nyo na dagos tap no malpasa. Ay unay daytan kaka. Apurandak mo launay. Sa anak mo tadarasudos asumungbat. Agpada kayo asaan adarasodos. Isungaro nga agpada kayo matapaak. Agpada kayo anapili abaak. Unay daytan kaka. Da kayo mo ti magagaran Jane ken Carlo. Dagita kadaanan arik na. Iso abayan nyo pa'y ta agpinaliiw da. Ken patubon da pa'y ti ayat karagiti puso da. Ala, titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Managpili abaa. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.